ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas Sveto evanđelje govori o jednom istinitom događaju gdje se pokazuje cijela snaga i razlika između Gospoda Hrista i nekih drugih. Donose teškog bolesnika, ali i on vjeruje, ali vjeruju i oni koji ga nose. I oni su, posle to ravne kuće, prokopali su krov da bi došli do Hrista. A Hristos mu kaže: sinko, opraštaju ti se grijesi. Dakle, taj je bolovao očigledno zbog nekoga svoga grijeha. Ne mora bolest biti uvijek od grijeha, ali nekada može biti. Dakle, on ga je oslobodio. Ali tu su se pobunili neki književnici: ko je da može da oprašta grijehe? I Gospod kaže samome: uzmi, oda svojih hodi. I čovjek ustaje i izađe zdrav. Dakle, ovim svetim evanđeljem nas Gospod poučava upravo u drugu nedelju posta da bismo ostali snažni u svom podvigu da postimo, da smo svjesni koliko je post važan i koliko je naša vjera važna. A evo sad se susrećemo i sa jednim novim iskušenjem i vjerovatno se i mnogi od vas dvoume kad je u pitanju ono gdje može se pokaže naše malovjerje. Naime, sad se pojavio ovaj virus i postavit će drugi pitanje: da li možemo se pričešćujemo svi jednom istom kašičicom? Možemo. Jer ako Gospod Hristos je mogao da čini čudesa, da podigne mrtve, da ozdravlja sve one koji su bili bolesni, i on je sušta čistota. Ne može se neko onečistiti ili zaraziti preko čistoga. On jedini taj koji iscijeljuje i zato slobodno, sa ljubavlju pristupat ćemo svetom pričešću jednom kašicom. Ovi stari se vjerojatno sjećaju da je bila u svoje vrijeme variola vera, crni prišt. Nama je bilo čak naređeno tada da moramo da pričešćujemo ljude svakoga sa drugom kašicom. Mi smo to odbili jer smo znali da sigurno nikom neće ništa se desi. Ovo nije pitanje fanatizma, ovo je pitanje naše vjere. Jer ništa čistije nema od Gospoda Hrista. Uostalom, zar mi sveštenici ne bismo bili živi primjer toga da kad se završi sve to pričešće, istom ono kašicom sveštenik sve ono što je ostalo u putiru upotrebi. Dakle, mi sveštenici smo najugroženija vrsta u tom slučaju. Kao što vidite, svi stojimo, svi smo zdravi, nikad se nikome ništa nije desilo. Dakle, vrlo je važno i ovaj racionalni moment, ali neobično je važno da se ostane u čistoj vjeri. Ne može se čistim neko ili čistim zdravljem koje je Hristos neko obolestiti. I zato ne bojte se bojati nikakvih priča. Biće tu, pročitat ćete čak i neka sveštena lica koja su malovjerna, pa tako su nešto znali da izjavljuju, nepotrebno. Preko svetog pričešća se ne može niko zaraziti. Tako da, evo recimo, desit će nam se da ćemo morati da idemo i pričešćujemo bolesnike. Šta mislite, da će nekom od nas nešto da se desi i da ćemo morati da dezinfikujemo onu kaščicu koju pričestimo bolesnika? Nećemo morati. Jer upravo je to i znak i naše vjere, ali i znak našeg uvjerenja i sigurnosti da kad bismo mi bili imalo malovjerni, pa kad bismo pomislili, pa možda će se neko zaraziti, sigurno to ne bismo uradili. Ali istorija crkve svjedoči da su svi oni koji su u svim nekakvim vremenima i nevremenima se pričešćivali, uvijek su bili na zdravlje i spasenje, jer se onim što je najčistije može samo neko ko je bolestan da ozdravi. Dakle, kao što je onaj uzeti na jednu riječ Hristovo opraštaju se grijesi ustao i otišao zdrav, tako i svi mi sve svoje bolesti u stvari liječimo u crkvi, liječimo samim Hristom. Neki grijehovi se
kako kaže na jednom mjestu, drugom mjestu, Gospod Hristos kaže, a ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Znači, postoje neke stvari koje se dešavaju i koje je teško da mogu da prođu, ali kad čovjek posti i moli se, duh taj bolesti, kako tamo kaže, odlazi. Dakle, ne treba se bojati u ovom našem vremenu onoga što dolazi. Treba se bojati grijeha, treba se bojati da neko od nas ne upadne u grijeh, neki zbog koga možemo da se razbolimo. Treba se starati o svome tijelu, ali ne na način da budemo egoisti. Jer ako je propisan post, nije propisano da se ubijamo postom, nego da postimo razumno, da postimo sa ljubavlju i svako prema svojoj mjeri. Ne može trudnica da posti isto ili dojilja kao neko od nas ko je zdrav, ili ne može ovaj ili onaj. Dakle, svako neka primjeri svoj post prema svom zdravstvenom stanju, ali važno je da posti od srca i da to radi iz ljubavi Božije, ne iz straha, ne zbog toga što se boji da će biti kažnjen, jer time samo na taj način postom postižemo svaki dan novi stepenik u uzrastanju, u onome što nam je zadatak. U ljubavi Božje ostajemo i zato taj moment i zato se srećom podesilo danas ovo evanđelje koje je bilo zgodna tema da vam saopšti nešto što bi vam saopštio u svakom slučaju pred pričešće. Ali danas se tako podesilo da je bilo upravo ovo evanđelje da na tom primjeru vidite koliko je ja Gospod. Vjera tvoja spasete, idi s mirom, kaže Gospod. I nas neka Gospod čuva u našoj vjeri, a onda se ne bojimo. Gospod neka bude sa svima nama. Amin.